ихта гудаги диваца кесай исбио баъд як чизи аётона бурора имрӯз барномаи мо барномаи хандаовар мешава фақат истироҳат кунед барои шумо аст тамоми намуди инсона инҷа мебинем барномаи роҳ дар сафар бо сарпарастии мағозаи зиёрат шоп. ассалому алайкум дӯстон ва ҳаводорони сонаи раҳим продакшн. дӯстон азиз, умедвор ҳастам тавсияту хонавобод ҳастен. аввалин дуюм сеюм барномаи мо радем. барномаи навбатии мо морожники тоҷикӣ дар Туркия. ҳами ҳар ҷаҷо дидаги бисёр бародаро барои чи морожник мияна ҳамин интерес мардума барои чи сайёҳоро ҷамъ мекунанд. ҳозир пра маълумот метаем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. тавсияту хонавобод бошед. навбатии барномаи навбатии мо роҳ дар сафар дар Туркия. алҳамдулиллоҳ чӣ хеле ки бародарам раҳимҷон гуфтанд морожник иншааллоҳ омадем дидем як бисёр хушмон омад ба ҳам хотир дар бораш маслиҳат маълумот медиҳем иншааллоҳ ва ҳар чизе ки шумо мехоҳед иншааллоҳ кӯшиш мекунем ки пешкаш бикунем. ҳамн гуна не раҳимҷон? бале. баъд як чизи аётона бурора имрӯз барномаи мо барномаи хандаовар мешава фақат истироҳат кунед барои шумо аст. ба ҳам хотир иншааллоҳ пайгирӣ кунем видеоро мерем. оли ман як морожника мехӯрам. айла ҳунарро нишон медиҳем. ман телефона ку чӣ хел мекунад ку биги майра ку фреб мекунам нигоҳ кун ози Пационный министр. Албаки. диди як авло гӯш кӯ ихта гудаги дай диваца кесай исбио исбио бихавира инам ха оҳиста амиҷон биги Kaptan nasılsın ya? İyiyim baba ya. vay nasıl yapıyor ya Kaptan yapıyorsun bu işi kaptan. bunu verebilirsin abi. Verelim abi. Teşekkür. برادر عزیز هر چیزی که بود شوخی بود. سلام علیکم عبیجان. Nasılsın abi? چیکار شما؟ İyiyim abi. Sen nasılsın? هر چی بود شوخی بود. بایندا بسکا بیو جبه. اینا برادرم. هر چی بود شوخی بود برای طعم شما بولیده شدن کم و بیش. با هم خاطر نرایم جان ان شاء الله بو گپ بزنن. بله دوستان عزیز برادر عزیز هزار رحمت میگیم ترکیه هزار رحمت برای دستگیری نگاه کنیم بهترین مارژنیکا و امروز ما از برادر عزیز میفهمیم که سرچشمه انمی مارژنیکا ای کجای برای چی اینقدر دقت سیاحا را جمع کردگن با واسطه برادر عزیزمون پریوچیک پرا برای شما معلومات میتیم اکا جان گپ بزن کو با پریوچیک Abi Kahramanmaraş'tan geliyor. Dondurmanın ana vatanı Kahramanmaraş'ta, Türkiye'de. Oradan buraya geliyor. اساسی وطن مراجعون میگه قهرمانمراش یا شهر
Hem همون Türkçe. جمعیه دام ترکیه جایی که نه زمین‌لرده شده در همون جمعیه اساس همون جمعیه؟ بله شما سواد تیشه که یگان سایه‌ای بود که مثال اومدگی باشه همین حضر شوخی کرده باشه اینا را خفا کرده باشه یگان گپ گفته باشه شما. Yok şöyle şov yapıyorsunuz ya. Evet. Size kızdığım bir şey var mıdır seyahalardan, turistlerden? Yok kızan olmuyor genelde. Kızan olmuyor mu? Yok arada. Böyle Arada. isteyene yapıyoruz, istemeyene yapmıyoruz. Yok میگه که اگه ما همه یک خیلی که میخواه همون رو میگم میکنیم هر کسی شو نمیکنیم خیلی خفش لگی نیست بازی فقط با هم شوخی میکنه با هم نفرایی که میبرن میخواه همون کسی شوخی میگه هر کسی شوخی نمیکنیم برای برادران ما هم امروز الحمدلله شوخی کردیم برای تاب شما بولیده شدن یگان کم کوسگی باشه منظرت میپرسیم. بله دوستان عزیز یک چیز دیگه را بس هم هر یک کدام شما برسونیم که در یک روز ما میفهمیم چقدر مارژنیک سودا میکنن و کلینچون چقدر یک مارژنیکشون چقدر لیره میسته برای شما گم میزنیم. Mesela şu an sizin dondurmalarınız kaçtan başlıyor mesela fiyatlar bir de günlük 1000 tane şey yapabilir misiniz, satabilir misiniz? Satıyoruz hemen. Evet. Ortalama kaçtan başlıyor? 40, 60, 80, 100. میگن نرخ ما 40 60 80 لیره سر میشه و 1000 دونه بالا میفروشیم $1000 ها. یه چیل لیر چند سومون میشه؟ Biraz acaba Türkiye هم 25 سومون میشه. 25 سومون 30 سومون 35 همه همه میشه. کنه. ای بارک. تا 50 سومون 80 سومون 50 سومون میشه. اصلا direkt. بهترین. ساعتی کارشون از چند تا جان؟ عشر یا که فرماسیتش نکنه. Siz nasıl çalışıyorsunuz sabah akşama kadar Abi mı? şöyle, Bir saatleriniz var mı? biz 2 kişiyle çalışıyoruz. Tabii belli bir saatimiz var. Abimiz sabahleyin 9'da açıyor. Akşam 9 gibi kapatıyor. Ben de 11-12 gibi geliyorum. Gece 12-1 gibi kapatıyoruz. میگم دو نفریم همینطور کار میکنیم که من میگه ساعت 10 میام 10 شب میرم برادرم میگه ساعت 9 شب میرم همینطور کار میکنیم یعنی 24 ساعت هم گویا خطا نمیکنیم. 24 ساعت هم خدمت نکنیم لیکن تو ساعت 10 شب میگم سیمنه کوری برادرم تشکر آخرین سوال ما با برادر عزیز همین میشه که هزار رحمت میگیم از نام همه برادرای تاجیکی مهمونا را بسیار قدر قیمت میکردن بسیار حرمت میکردن هزار رحمت که وقت قیمت برادر عزیز ما گرفتیم و در آخر برادر عزیز میگه که تاجیکستان به پیش انشالله. Sizden özür diliyoruz, özürden diyorlar. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Şovlarınız için. Ve de sonunda bir tane uzun bir şey var bize mesela. Tacikistan Bapeş diyebilir misiniz? Tacikistan, Bapeş. Tacikistan, Bapeş. نه که در حقیقت انسان بسیار دایا اینجا بله این بله سیاه ها زایدش اونجا در سرش دو دای تمام نمود انسان اینجا میبینید یکی رفته و همجا یکی دوینی که ما یکی دوینی که خطا بینید چه میشه؟ نیموجی بیدم خیلی همیشه ما میگوی Buyurun. Simit var. çok var mı? Buyurun. دیدی اونم سیمیت فروشا Kadın چه مومان دایتا دیدی؟ Simit یا پیشتر نمیره Buyurun. Simit var buyurun. دیدی؟ این رنگ ما یا؟ در حقیقت بچه دودار نباشه پدرم اونو kalay mara kanday میگوی در سرش مونده ای در حقیقت یا بریم پیشش نه ای بچه بیا اکا دالنش نمیری در کور نیست اکا همون سیمی تمام خرم میتمه خیا میره بس حواله خلان ای اکا همین ته حیات مرا سوزوندنی چوکات بو آزی راست پیش میرای میدونه که همین رای پروداکشن بلاگر کو جا جا میگیره کانال روی میکنه آیپاد پیش چیکار میمونیم ای بیزنس هم رفتیم همون 300 تا سیمی تمام خدمت خیا خیر خوش کو